o le ata o le tamita u fasua le ato isi mua le wa au mailunga ua le taliaina e le fionga le whaamsino palangi strike out le tūlanga o le tangi a le ale le pule rimoni a iafina ia toe a pili ia le case lea e le ofia i le unga wale me moni e le ofia i le unga ia le sa fatautai e le fionga tamatai whaamsino sinia tala sa atoa sa anga ia au mai so finga ngalo alanga makua i ti tei sa le tu i fisili e le fionga le whaamsino papalangi o le lo ia ali moni ia le fionga ngā fitasi ia fui mono ainu se fo ainu a mai so finga ngalo asiaka e whai unga le ale keisi wa lewa po whaalua po kalama ka kalangoi ngai le maka upunge kongi fafu onga ki lava le ese mea a invawa keisi ko ngā whai unga whapenge maka rea fo i lenka kalangoa le fo ko ale ali mai le whai unga le ale keisi mo lewa nga ki ale kaimi e whai lailanga langa le pili lea mo lewa nga kia ai maka rea fo ngā kalangoa le sipo karama mo lewa nga kia ai le ese mea ngā kawainga le whai lainga o le si ngā mea mkau kia o le whai langa le pili lea e whai o le kuai ai o le ai mangi mafu anga kakau ngā lenga kuainga ngā whaila wa o ke ngā mua ngā ele o karia inga le vaenga ngā ala vaenga longa lua o vaenga longa lua koe langa mai e whange ele keisi o le pili o se mea ngā ke ele isang whamasingonga ele o ianga whamasingonga ma le o le wosa o pili le mea ele o sanga whamasingonga makori fo singonga le singonga fo le baolo ia o leo ma le marco ele se singonga ali mongi male o fea la langi ngai ise mangaku fa ka wa so se si lava ma fa pe we e fa singonga a leo ma marco le a pili li mongi e la le pure e ma kwa le ai ma se me la langi ngai e so ye se anga va o se mafa o skanka ola i se me fa ka fa pe ye le la ele ngaka la inga ke enga me ye luang ka sa inga loia a o mo kai e mari loia a fa mai ke si ko e fa ka mala ke o ele si loia si ngia le ye ngi a ko e fa ka mala ke le ka pe nga me ngi ele e se fa ka nga leo e funga nge e sa u li mongi sui la ko ke le me ye fa le kongu va ya ka kier kom ka pe mala vale fa pele de ke si ko malanga mai ya se te mai ka pule sa wa ya ko nga foi mo sa va ngole o fa o lo yesidi wa lo yesidi le fa ma lo ya le al palmia ya on fa le sa fa ale la wa o le la ka ko lo kwa ai kai saule ele kai sau ya Casey Harrison kongi fa fongi me le kaulia ele o se ka pule ka ngo ko ngole o le whamasikonga. Tama papai. No, o te le whai atu ona a whape ua ta whaatu lang. O le kake karango le isu kakire o karango personal. O le manino i o le whainga o whai unga whaamasino papai. E le kai fia o so se whaamasino papai ulo. Loke se isu. Pe a whai ele anga ma se le process. O Samoa, e fia ke le loke isu. Ai ki ha im whakua nga i le process. O e tau moma, e fia kusa wa, e vavea i o le filosofia whamasingo, loke le ango whali. Ai le se i loke mua le mafua. Pe a e tango nge koe whamakala, vai whai nao e le keisi lea. E le o fia inka lesi le palangi. Po le ale ango whali o le koe apili. E le fia inka lesi ai. Pau ale mea le identify mai ele whamasingo palangi. O sao le proceso e fria. Mai. Kasi ar vesiri lo al palangi. Oso pa. O le whasa morga e oso pa. E kusa nao i le tau te loile i a tau. Whakwela ukala e sao kere lo palafu isi Samoa.
ai le mawhainga e palafua palangi leanga e black and white yor kula fongo e whaonga e palangi. O ka kou sa moa karu mai le ungo isi whamsingo i kaku wale black and white or rainbows. Kusa wakau rainbows e rainbow le kali le lango e fruit cake le lango ka ko me kau fa. Or palang straightforward. O to ya lu o to e va ai le fa u tala ina le ya tawa o le fa masinonga le na umanei. I le va o le to ono lea ya wala ngai kile en ka ko fa ya o le kangi ali mongi malongo, right? Yeah. Ai aka ko wo i le written lenga au mai ai le wa mai le fa ingo kuskusia. The matter between the police and Saulonga le disio ko. Le ai ma se ngo li mongi malongo o Saulonga le mera le heading. Pauar mela e mai lang ole ko ngofo yang alela afunga nga isu ma usia inga ngo ko yaru le i le fai ungor fam singo ngo ko ska kia me wala vale le heading nga ka mai the matter between the police versus Sauro Maridisi le la via mai la fionga pale mia fupulea I o lise o sam si vai ia o li o fatu malama longo winga a ko e ku se siku e pau le vaenga me fai ngala ko pilinga the matter between the police no moving ali yanto e na o police fo e na o police fo la ko ki fai al melia le la ye fesili fa alua le pia tangia mai na fesili ai le fa masingo ia fu mongo ai ngu o ai o leo yang fa kanga melia wa i fesili na le ato. Never mind. O ai lao leo yo whakanga authorizing le apiri. Whawhekai e ui le whakamala o kuroa loia. Alainga honest. Wawhila it's a matter between e ngake pe roa e koe fo ia apiri e maronga raisingi. So, whawhekai e ui le whaka. O te reiro por whakamala o ke roa tu kaina le whamsingi. A o kere roa ile ka kaunga avele o pura whakamala. What do you think? Wala nga tato woi mesa sa, wala ki le whapea whamsiu. Kwa le wanga ilo iari eke valeri eke reiro ngi mea. No, ole uputu sao. Lenga, eke avea se whakamala, peke avea so ure malamala. O feo mea ka okoe. Lenga e nana o whaiatu. E nga ore ka uvalea, e o iri expose le tele o le loia le ka penga me ngi samo nga le expose I orona toa ya kali mai samo ke le lopo se whakamala po se le mala po se over fo ora makua whawhia poko alai loe mau el whamsing but in other words o punga kia li ato deep inside e ongo whapea whamsing pe ya o le test mai ya o le laikiki lea pe au so malama yang palafu ya kau fai mai ya ola fasoan na winga mtau pule atu I se si foi ko asiaka a kongu le lopenga longo loia ya limongi ya la pule e le fai ko nga be fape ya kongu fape se ka mo fai le kong yo ku sape ma ya wala fai langa le kong yo Awara ngor kamai le popoi whape nga e arwa ki nga ngai roa se ai fa also mo mga kai fa se I mean you could be right le atu yo paka kilo le mga upu ako ele nga kale ai so mga upu e mga foi ka pere nga kwa yo vai ka foi fa ungor fam singo ngai kai foi o longo winga e funga nge e fengo fie lava ngai loa e ngo marka ko ku la fongo a faila ele sila fie ele fai loia nga sila ele ko nga ba ile vai ka ko o longo winga la o fai fore le wo fiu fai aku e se le anga ka keiso le maro se fai se ka ngo fai le ko yo ya o le singai ku e moni ele se lo finanga tu vi foi lunga fa mo le Bernice le tato watali e si la fio loia la fio ngale ya ai no ule foi mo no se fo ya o se tangata fo ya wai longa I lona tu lai fo I defend le HRPP mana clients ya o tangata fo I tele nga lu fa tasi balanta mo le misio
o le ala wa afia mai ia wa ta tele le tūlanga fo i le kongi mai al fesiti pa kongu ala saua o le ala ia e rua isu la popo mua wa levanga expired le kai me kawenga fai le apili ioi wa e kele ai nga mai within 12 days e te tauna within 12 working days o fai la kongu se apili ia o isi e can be more than that e fai la ole avaku o makua mamao i kua o pasi o expired ia ai avaku fo ia o kula ka foi le avaku ele fa pe o ka pe nga mai official le moto ai o le sila me mali ele ato leo would never ever isa o nga foi le over my dead body ele tai to e feta ngo file o ko fa ni api la ko api le o la ko pure o le pale mia o le mingiska o leo so la wa happy leo o proven e mamala ko kai oma o le mega o le ka mafofau ye pe fa fea o nga finga we loia se maka upu la nga ke sila fielele e ka nga vaku se fa kanganga le official leo ma nga ke sila fielele le kelo famsingonga o awai o ia se loia singia o nga kamu fai momongo aku ia limongi e fai masui leo ai le se kangi nga limongi ngai momu o ro manga ku sa ka nga fai se kangi fo limongi a fai manga fai san kangi fo ai no ki e lunga o kangi leo ele le famsingonga le kurengi ia vale fai ngofiang fai ma ya pe sidi po o ku se fa kanga leo fai ngai me ia ke awa pa fai o se loia o fai ngofiang o loinga nga me limongi le fai ka fai el mele la fenka fai ele se fa kanga nga leo ke sa fai mo sui no ka pu ya ai o le si tu pe aru mai maure o le ruru le ya tawa o le la HPP o ko yang o ko ku per ko ruru o ko vai ku le caro mai limon o to va ala ngai ono sa ora so no nga e ono ia wa e vai isi kamai kiki o kulo wa e la kiki o le liro chef foi mon e o que era casi le pasai o le leo o limon i fefe isi lo ia va pe ale fai o ngai le que lesca comer le wai marca ese furu a fede ngaru ngi fai longa ale ai que lesinka comer le alo leva com ai la ko lora ma fu mono ma le sunga loia ia ma le tu foi la le e para ma ai le para kala e ale foi la wa wa ila o ma kwa ila ya ka mo fai le ko nga loia o ma tu wa ifa o tu ita o tu ar fa masino palangi e o fa masino ngore pidi wa fa ka mala kire oi e ke sa una la o menga me le ka penga ko ma le ka penga le le ko fa pe mo parangi or ka wa or vale yo ke le no foi vai su sai ke lo ya la ko ye ko nga cases fa pengi wa ko nga me ka si ele ye lo society il fa ka mala o la koloia mar kilo fo nga le representing o le association na roia ingi me fa ka wa fa pe yo ke le wa o ke le lope pa o la lo ya ratings o langa lo ye pele wa pe mo ngi usine fa ratings ya ke le nga la sa mo pe wa vele me ka wa a fa nga o la se rating mo ka pa o la te ingan fa ya le o ke la va le ta fa ta no pa wa le va nga ta tu producer na tu tau sia ki fo le volume le a tawa pe fa tau tu foi lunga ya on o le e so tai mai nai to te le ala so lunga le ai Paul me na tu sia ki o le volume le a ka fada ma ya po ai o le tu na le a tawa e nana o fa ya se le o ke le tu lo wa nai lo ya langa o ke me mika ya sa mo le ya tawa o ke me mika o ke manga o afisi mai pa langi e ka ke karango o le pesta like o sa mo e ma fain ka ko io o ke le nga vale ka ko ro ia la fo nga kai mi fo o tatu nga lue mo fo la fo sunga ya sauni o me uma po le a fo ile tu langa lai ele le vana uma mai le a o nga ma
admit le pa ai e tau te tala noa lau walunga i ka koro ia la ngai le ai a faila o ko inga si kaili lea o le ai e umaku o aku whamasingo mai fafo aku keisi mai fafo ai expose ai lua mako inga ka penga nga whapenge e ora matua a tau sila la le whatata la fonga ola le mai mau o kupenga whaaruan mai mau kupe ia at the end of the day ele o lusi ele o lusi se fopo le no fui mono se mea wala e pe yanga ia ai o le tala a ave le ua ave o le matua le anga ma le low o le standard o ka penganga o keise sa lo ia Samoa nga afia koi fuole mga inisi fo yolo o le leilava ia le tūlanga o la tu tapenanga toi foi mai la utala le ate o mantuina mana tua mai foi o le keisi famasino la valea le sa fai le ruling o le apili to lupi ai le wingo la utala tatu voi mesa sao au ke la monga o fa perimo o le o fai le ruling ale palangi le ele ko lo ke a le fai un o fa o le pa election famasi no fo io o tan o meu fam o fatosi ke lo fa pe ma fo limo o kamaka ko le e ta pipi ko ka uso vai ngai ai na kuai na ave na apili ai fuang i fa ma fo fa tu so te la longa le apili ngi na kopeli mongi nga ua sau inga ua usanga usor ka maro ka kopi inga ua sau le ruling ar keisi por famasino ia ua le faaua wina ma le la ua ona pea le famasino le afo ia o inga ma fau fau ka maro fa pea ai ko inga ka ko inga le a fui bongo se osore mea na ke vea ko le HPP sko are oso ele nga kore mai mar masias ai ka uvare ha ko mare ro ya asia askamo le fionga nga fantasia fui mono se foi so le oso ku orke mina ngi e mo ki ngola bo i meri ia fui mono se foi fa pia me ale mo fa ko ai le umaro oso vale mo fie po e mau tino ali ata wala o fai wa mo kwa fai ele ko ke ai ngu wala nga ele ka vale ia la ka vale ia se fo ioi la nga lo ni usile mele la lo e mo ki ngoro va pese fo me ale o fa ko ai le ma fai lo fia poco lo popo e fai ku wale mea ele HRPP ka maro awa e oso ma o mea ngi le do fai le wangi ua ya la wala mai malo van le la wale mua oi are u fasa sanga mai mare famasingo ya kia ai wo ka vale la ulo ya se so se mea ke kago ye ka vale ya mea ya ke roi o le fautuanga mo si tau to urupo ole o le faukuanga le leia ko e kau mawhai kasi ai le rua whakau ko ngā ma se o le option le leia na ia au whatatari e risu su e ngole o le hit and run o le lifu e whaile la o le lifu e whaile la whatau to ngai luma wha tuspa ia Samuel le atau Samuel ko fa la ko fa kuspai ai ka ko e fo i wala ngor ke le kami fo le sa fa pe halu ngem ka upu ai ke ua ai ke ufa kanga le fenga le pilia le ala pule o se vai nga ka o fo le la fa ye on ka ko o lo ba venga o le susu ngole o mali o ku au ai mo se fia fo le ku o le fenga ka upu le mali o ku au e le o ku ma inga mai le o fa ngaloinga salo a fo ke po se meo le lo vai ko ru la e susu nga ke mingai ku sai ma kako sources wo mo mai o ro inga ele o ku ma inga ka upu nga ingo ku sape de sim ka upu fa yen mede
o lo fa wa pe le maka upu le o le mali o kwa au le hit and run oi oi e nana ufa yatu a tai o le usa ule ruling langa ia tea e peia un ka pese pea le ataua o ke le loa po le arma fau ranga unga waili mongi e whaalolo i pere case le i le conspiracy knowing o la ua umanga lau le unga se i vanga na e matua fefe so e sa o le hit and run le ala uta to va ia to le wa mai le ruling le kaudia ia mea e oi o le process ma le awara le whaakingo ai e makua ke ia i le loko o whamsing e leo apilia mai e leo ale woso le li le apili a o langa fo ilo ia so o le winga o whamitala ko a mai a lo finga ngalo wa tala le vatu mori mongi ko a mai lo finga ngalo mafakia ai sau no e su el hit and run sau no e su el hit and run wa langa a su el hit and run le ato oka se kanga mea koe langa mai lumu e koe langa mai po fea kongu war kaimi le aranga yailo wakali i le RTA le anga koe sa welfa kaanga or awala lea ma mea uma nai uso iyo esu e uma ai sea ua vave whaaka ai le ngā awala i le ngei kaimi au su o fea lau lenkusa e iai sau lenkusa a o fea o iai o fea mori mau ia fa mai wa kipi ka avali fea le Jesus nampa le fa mai nga sui fea reko ola ia fa nga solo mai e sa o iai so wakari e fo mai e iai so ko olua e fo mai e iai ngi la ofu mai e iai ngi la ofu fa fo mai e ia ola koe avaku sa muelu fa sa vali lungole i lumo le fale o fea kongu nga sa wele lua ka avali fea o fasike puia nga e la ai lunga o fea nga e kaungu ue lunga e fesili po ai onga le nkusa lai ka le ku mai lalo a o fea nga kali mai ka nga kali ki faru ku le leo ai ku mai lunga e le isi ofu fo ile le i lunga e fu le faka ka le pea e mfainga e le fasingo ana fai ofu ri mongi fasingo ko mu po fea o kingo ye pea ma e atua o su enga hit and run o su enga iwe o mal ia fa e fai o mame uma fer poku le langa life muri ka ia fa karangonga lunga tau te ia o fer merenga sa wei wo fai wo ro langa aisa o fer le ku sa fa mai ai mongi fer le lima nga va ia ko kui e ma ko o me ia su e o ma o fesiri la ia li mongi ma su engi me fa pe ai le ko keisi le fai mo e le se me le ai lava ma se mea wa le wo fa ya tua le tala le pe anga ka fa ya ku pe la pe e makua thorough and details le su engor ma ka upule e oi e makua su era na le tati fa ya ai nga ave sa se fu wa fe po le va fe le ka o e o i ka ni fo si vai ale wo le ai o le mai mo la ro langi fa ni fo o si vai o le o mai mo la ro langi o iai la se me o se ai o fe si dinga o iai la se me o se ai ya nga sa asiaka mai o ngame o mare ka fa kali ai ka fa kali le wa tum saror ka vale po sui fa no fa ko lu la senge ya o ke renga le ke renga nga sa le sa wa si ka fa kali pe si ka fa kali pe sei ya